Veliki pozivljivi dobrodošli u moj novi klip, ja sam Matex, a u ovom klipu radimo ko su bili Hoshikagi. Ali pre početka klipa da vam kažem da se subate na mog druga, idemo na zadnji video, napišete bate me poslu, a hajde mi da se batimo u video. My soul is tormented by a succubus, calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this, sis got music, now she in my grips. Wanna take a sip of her only sign. Hoshikagi je titula vođe sela zvezde. Hoshigakure, bukvalno prevedeno titula znači senka zvezde. Hoshikagi nije priznat kao ravnopravan kagi, poput ostalih kagija. Istorija. Do sada je postojalo četiri Hoshikagija. Prvi je osnovao selo skriveno među zvezdama. On je pronašao meteor koji je pao na zemlju i stvorio selo na tom mestu. U drugom se ništa ne zna. Treći je bio bivši vođa sela. Nasljed je bio veoma moćan shinobi, četvrti sadašnji Akahoshi je bio treći Hoshikagija kako bi nastavio zvezdani trening. Poraženje od strane Naruto i Neji i Tenten. To bi bilo to. Nadam se da se video klip, ako jeste lajkujte ga, a mi se vidimo. Peace. You mad, bro? Yo, I said, tell me what you mad for. You mad, bro? Yo, I said, tell me what you mad for. You mad, bro? Yo, I said, tell me what you mad for.